Urubuga rwa Spotify ni rumwe mu zifasha abahanzi mu kumenyekanisha ibihangano byabo bikagera kuri benshi bitabagoye. Kandi si ukubimenyekanisha gusa, urwo rubuga rwa Spotify ruhemba abahanzi akayabo. Ibaze ko amafaranga YouTube ihemba, Spotify iri guhemba abahanzi yakuba inshuro zirenga 7. Ibyo byatumye uyu munsi tureba abahanzi 5 ba mbere muri Afurika bahembwa na Spotify amafaranga menshi buri kwezi. Zegukana subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gusiga udutima muri comment. Nguhaye ikaze. Twihuse cyane ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi Davido. Ni umuhanzi w'umunyanigeriya uzwi cyane ku isi mu ndirimbo zitandukanye. Ari ku mwanya wa 5 aho yinjiza amadolari 458 buri kwezi. Ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi kazi Tyla. Akomoka muri Afurika y'Epfo, yagiye ku mwanya wa 4 mu banyafurika bakura amafaranga menshi ku rubuga rwa Spotify, aho yinjiza amadolari 607 buri kwezi. Nimba wakanze like reka nze tujye ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga uwitwa Tems. Akaba ari umuhanzikazi wo muri Nigeria, akaba amaze kwamamara ku isi yose. Akaba yinjiza amafaranga angana n'amadolari 660 buri kwezi. Ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzi Burna Boy. Burna Boy n'undi muhanzi ukomeye w'umunyanigeriya, akaba ari ku mwanya wa 2 aho yinjiza amadolari 782 buri kwezi. Ku mwanya wa 1 turahasanga umuhanzi Wizkid. Ni umuhanzi ukomeye wo muri Nigeria, aracyayubuye urutonde rw'abahanzi bo muri Afurika binjiza amafaranga menshi kuri Spotify, aho yinjiza angana na miliyoni 1 y'amadolari buri kwezi. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.